Omukutayiro mwanya ogu ogwa Buhoma guherereire ihamba lya Bwindi twashanga bamwe ahaminyeto abarukora murimo gwo kushubura ebibumbe nebikozirwe emikono. Abantu bagira ngo abarambuzi ku barukwija omwanya ogu babigura nukwe nabo okwihamwe entasi yayo kwebeisaho. Yambire munonga abokuba twena nk'abantu bakuza mu gihugu community tubasa kuno mirimo mu paka nk'abarenza nanga bamwe. So bamwe abatakwasa kuno mirimo directly ikentorezi crafts ibenefitinga mu kuziguza. Ubwo murimo ogu kudutuyamba munonga abo kuba abazungu kuba kumara kureba engaji biza hano bagura ibintu bya crafts batuhereza akasente akakutuyamba okusapotinga families niko kusapotinga. Abantu bagira ngo omurimo ogu nobwuboneire baitu nugwenda bgumisiriza habwo kuba hariho bwire obo abarambuzi barukuba bari bake. Ubwo murimo obuziro bwine muretaga omuntu arasingayo kugumisiriza. Nicyo cyo kureberaho tourism yabagaine season peak season na off peak season. Anko mu kwezi kwa kana kizire kugira mu abagenyi bace munonga. So abagenyi kuba bace na sales zicendera usanga nko mu wiki mbibire okubasa kuguzamo murundi gumu. Nyoza kandika 2010. Challenge zirimo niko kushanga tukine abaguzi bingi abo jana tuna mu low season. Low season ni abagenyi bari kucendera ushanga tusitamire ngo tukine abagenyi cyo kwezi kwa kana kwa gatano then okikumi no kikumi na kumwe. The main challenge, otherwise a career is one of the best employment konka season ejo abantu babakaloni babari. Ebintu ebintu bagira ngo nibikizayo kugurwa abarambuzi okuruga mu mahanga gaheru baitu abanyaganda bote barukira kubigura kandi nakuba kugezaho okubigura babaha akasente kake. Basically abanyaganda bakira kukunda kugura artworks. Ebironka t-shirts na jumpers nene bizwaro ndio bakira kugura. Kesikiratira guze muzungu nka $15 eziko kemutwaro nketano n'ekishweka omuganda yagerizeho nakuhereza mitwaro 3. Ihamba lya Bwindi ni rimwe ahamahamba garukirayo kureta abarambuzi bengi yo mu ihangeri ahabo kugira ngo engaji ezitarukira kurebeka mu mahamba gandi amunsi yona kandi ezini zigita cyango ahantasi ihanga kurabira umbyo burambuzi. Gasha kwa Jacob Nuwamanya ahabwa Tayari West.